channel min lo subscribe saka video te min lo thlir sak thina wangin lom thu kan soima sange ole tun tum chu zo khuthar Myanmar border le ridil kan tlo video kan thlir ho don ani kan hria thawangin ridil hi mizo ta dil lian le ning thang berania amai ro chu Myanmar ram Chin state Falam district a aum dai ani kan pi le putinun le ridil hian in zom na thuk tak anei dan po kan thlatlang pui ome khalam chu kan soi man lo tur angai la ai zo le mun dang atanga ridil tlo tur chuan champhaya in na phot thi arem chang khop maya keni po hei champhai circuit house a kanin hata champhai circuit house si veng leili champhai veng lai om ania a mun remin a khothlir po anuam khop maya ti hian bethel veng ko na lang ut maya ti chuan thlang lama hian zain veng le phai le let alang rui mai bok ani ti chuan tuk thuan ei zo in zo ko thar lam panin kan chuaka kan zin hun lai hi thal lai ani awangin phai le let po ro du thuap ani champhai zo tlang kan lut pheya zo ko thar kong Indo Myanmar border road hi ti zau me kan ni awangin kan kal lai hian siam me kan ia a then lai chu zau le mam nuam tak ani towa tlan po nuam hle champhai tanga zo ko thar la zong hi kilometer som ni pani vel ani ti hian zo ko thar tourist lot kan thlenga kong nuam vak lo nangin a hun anuam rewa alian lem lo na chu anuamin an enkol fai em maya kan lutin kan han enkol vel don ani apon an chei dan te hi a welcoming em maya reception desk fel fai tak lobby dining area te nia zo ko tar hi chiao lui kam ruama omania alum ve thei hle mai tuna hian temperature hi degree celsius som paruk vel ania voilama ruate sur te awangin humidity po asang khop mai in chuglama chavin room te hanen kualila hi ordinary room ania kariana tur anuam tok viau mai thanglama tukvera tang hian chiao lui kam vela lang ut maya khothira nuam khop mai chuan hi VIP room ania zau nuam khop maya hetilama hian balcony nuam le thoveng tak mai awm poka India le Myanmar in kalpo na poimo tak triau leile a chevel po alang ut mai ni he thalaki zokuthar tourist lodge chunga tanga la kania zokuthar le khomoi marmaram ani tuk chuan ei khama ridil kal turin kan chuaka gate bull police duty te bulak hain registera chuan leizo ka in barmaram kan lut theya heta hian barma sipai te bula in register le in poisa choi ngai le CFL ngai ante ka han ti fela barmaram kan lu chia kholo om masaber hi khomoi khuwa ania ridil pan tur hian mani lir thekeng lo tan po khomoi khuwa hian chu hui remo motore mo hayar mai thei tur om bokani ridil lampanin kan tlanta zela
ridil hi zo khuthara tang hian kilometer thum vel hla ania kan tlan zela rikhodar khuwa kan luta rikhodar hi kholian tak nilo ma se khopoi mo ve tak pakhat ania municipal office le hospital te omin kumsang ni som pali sensa sa khan mi sangruk zaruk som ni vel an chengani rikhodar hi si level atangin metar zakwa le pakhat sang ani ridil la lu khal mai lovin dinglama peng chavin viewpoint atang hian ridil kan thlir na sapota thate kan han lak muan zo nuin ridil pan chuan kan tlan le a chuan ridil chu kan thleng thla a ridil kama hian restaurant le bar nuam tak mai oma tin zanria du tan po cottage book tu nuam tak a awm bawk ani ridil zau zong hi adung mel khat le awang mel chan ve ania athuk zong hi fit som ani he dil moi le nuam em mai hian mizo te thilnung a mun thuk takalu a ni tin hian india ram tang le barmaram ve ka tang po in tlo tu engemaw zat anom reng thin ani ridil hian chanchin le thon thungai nom tak tak ania chung te chu ngai thlak thein midang te poin an ron chop chuak to ani he dil hing thang tak hi tlo ve ngei tumla in chhir haup lovin karin